Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango, izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri, itariki 26 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo, abakandida batashimye uko amatora yatunganijwe bavuga yuko bazotunganya imyerekano yo kuyiyamiriza mu gihe ibyavuye muri ayo matora biriko biratangura kumenyekana. Mu Burundi uyu munsi ni abantu bagera ku 200 baherutse guhitanwa n'igitero cyo mu Gatumba hafi y'umuji wa Bujumbura iruhande y'urubibe na Congo bafubanywe iteka. Uburusiya bwemeye yuko ubwato bwabwo bwagemwe n'igitero ca Ukraine ku nkengera z'amazi muri Crimea. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Uburusiya buremera yuko bumwe mu bwato bw'ico gihugu bunini bukoreshwa mu gushikana canke gukura abasirikare n'ibikoresho ku nkengera z'amazi bwagemwe n'igisasu ca misile ca Ukraine igihe bwari buhagaze ku nkengera za Crimea. Umushikiranganje wa Ukraine wo kwivuna abansi yatangaje ifoto biboneka yuko yerekana ubu bwato buzwi ku izina rya Novosibirsk buriko burarurumba kandi bwononekaye cane. Perezida Zelensky yavuze atebura ko ku mbuga nkwaniiro ko bugiye guhamvya igisata c'igisirikare c'Uburusiya co munsi y'amazi. Iki ni kimwe mu bitero vya Ukraine ku mato y'Uburusiya mu kiyaga nako cirabura kimaze gushika ku ntego yaco. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Ubwongereza Grant Shapps yavuze yuko ibi bije guhinyuza amakuru yavugwa yuko iyi ntambara yasa niyihagaze. Tukivuga kuri iyo ntambara iyo muri Ukraine, umukuru w'igisirikare c'ico gihugu amenyesha yuko igihugu gikeneye kunagura uburyo gitegura ingingo zo gutegeka abantu kuja muri iyo ntambara. General Valery Zaluzhnyi ivyo yabivuze inyuma yaho bimenyekaniye yuko hari integuro nshasha y'itegeko ryo kurungika abantu mu gisirikare rizogabanya imyaka yahora ifatirwa ko ikava kuri 27 ikaja kuri 25. General Zaluzhnyi yavuze yuko azoshigikira ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gukwiragiza iyo nteguro. Mu bisanzwe bwahora butangazwa buciye mu gushikirizwa abantu mu ntoke, akenshi mwibarabara canke bugahabwa abantu bahagaritswe mu nzira kugira ngo basakwe. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo mu mugwa mukuru Kinshasa, hari impungenge yuko hagiye kubera imyerekano ishobora gutera akajagari, aho hakaba ari mu gihe bamwe mu bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu barahiye bakarengwa yuko bazogira iyo myerekano y'ukwanka ibiriko birava mu matora yabaye mu ndwi iheze yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Mu bimaze gutangazwa ko byayavuyemo, umukuru w'igihugu ari ku butegetsi muri kino gihe Felix Tshisekedi aza mu kibanza ca mbere hagakurikira umukandida Moise Katumbi. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Prime Ndikumagenga ari Nairobi. Ku mutaga amajwi yaramaze gutangazwa n'umugwi ujejwe amatora yarenga gato miliyoni 3 ku bari bitezwe gutora bashika hafi miliyoni 44. Gusa ntiyaramenyekana muri abo abatoye ingene bangana. Kuri ayo hamaze kumenyekana, umukuru w'igihugu ahasanzwe Felix Tshisekedi aza imbere kuri hafi 79%, agakurikirwa na Moise Katumbi ku yarenga 17%. Martin Fayulu azubugira gatatu ntashikana 2%. Uwo Fayulu yari muri batanu baremesheje ikiganiro n'abamenyesha makuru ku murwa mukuru Kinshasa, bamenyesha yuko ejo aho bukera
bazogira imyiyerekano yo kwanka ivyo biriko biratangazwa ko vyavuye mu matora. Hafi muri uwo mwanya nyene umushikiranganje yajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Peter Kazadi nawe yariko araremesha ikindi kiganiro avuga ko adashobora kureka iyo myiyerekano ngo izobe kuko ngo ntijanye n'ibihe ntihuye n'amategeko kandi ngo kwanka ibyavuye mu matora ntibikorerwa mu ibarabara bikorerwa imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Martin Fayulu, Theodore Ngoy, Jean-Claude Baende, Lilo Nkema bari kumwe n'ubuserukira Denis Mukwege bo barahiye bararengwa yuko imyiyerekano izoba kuko ngo nakare amategeko asanzwe ariko araho nyangwa. Kinshasa rero hari ubwoba yuko ejo hashobora kuba akajagari n'intureka. Moise Katumbi arahuza nabo kubyo bavuga naho we adahamagarira abamuyoboka kwihereza amabarabara. Hagati aho abanegura akajagari karanze ayo matora sabitoje gusa. Ejo mu misa ya Noel musenyeri mukuru wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo yavuze yuko amatora yabaye akajagari amahanga kateguwe. Umukuru w'umugwi ujejwe amatora Denis Kadima aremera yuko hari vyagoranye ariko akavuga yuko atabavuga ko vyaranze amatora muri rusangi. Umunyapolitike atavuga rumwe n'Uburusiya Alexei Navalny yabwiye abamushigikiye kutagira ubwoba aho ashimangira yuko yiruhukije kubona yashoboye gushikira agace ko muri Siberi yarungitse gupfungirwamo. Bwana Navalny yaramaze igihe ataboneka ariko umwe mu bamuburanira yamutoye ejo ku munsi wa mbere ahamaze igihe gito apfungiye mu kibanza bita Polar Wolf. Mu rukurikirane rw'ubutumwa ku rubuga rwa Twitter yavuze yuko ubu abona imbwa ntonto zo mu bwoko bw'izikunze kugendana n'abungere mu mwambaro w'ikoti n'inkofero by'ubwoya, ariko avuga yuko urugendo rutari rworoshe kandi yuko hari igice c'uruzitiro rukikije iryo bohero nako adashobora kubona neza. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Tugeze ku isaha 1:23 mu karere k'ibiyaga binini. Uruganda rw'abayapani ruhingura imodokari zo mu bwoko bwa Daihatsu rumenyesha yuko rwahagaritse ibikorwa mu nganda zago zo mu gihugu ko ari 4 kugeza n'imiburiburi mu kwezi kuza kwa mbere kubera ubusuma buteye isoni bwagiye hagaragara bufatiye ku gutanga inyishu zitarizo ku bipimo bigaragaza ko imodokari zikwije ubuziranenge kubijanye no kinga impanuka. Inkuru ya Mike Bristol mwishikirizwa na Ivete Kabatesi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ikigo gikora imodoka Daihatsu cyatangaje ko zimwe mu bwoko bw'imodoka arizo zirebwa n'icyo kibazo, ariko nyuma cyaje kwemera ko cyatangaga amakuru atariyo ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ubwoko bw'imodoka 64 mu gihe cy'imyaka 30. Ibyo bisobanura hafi imodoka zabo zose. Bisa nkaho ibisubizo byavaga mu igerageza ryazo byahindurwaga kubera igitutu cyo kugira ngo bakomeze gukora. Uru rukozasoni rwateje ibibazo abakozi ba Daihatsu 9,000 bakorera mu gihugu imbere ndetse n'ibihumbi by'abazicuruza. Bishobora kandi kuzangiza isura y'igihangange mu gukora imodoka Toyota ari nacyo cyabyaye Daihatsu. Dusure mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kabiri niho hafubwa n'iteka abanyagihugu 200 baherutse guhitanwa n'igitero c'umugwi witwaje ibigwanisho cabereye muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi impande y'urubibe igihugu c'u Burundi gihana na Republika ya Demokrasi ya Congo. Hari mu mpera z'indwi yarayirangiye. Imiryango yabuze isaba ubutungane gukubita intahe mu gahanga abayihekuye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Interetse yari yaserukiye leta akavuga yuko bazoruhuka bafasha babikoze bose. Ni inkuru twateguriwe n'abadufasha kwegeranya amakuru mu Burundi mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Hafi igihe cy'isaha 9 niho amaziko yatangura mu itongo ry'abapfuye ryo muri zone Gatumba. Igikorwa cyari citabwe n'abantu isinzi n'abategetsi batandukanye harimwo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Amarira n'umwiheburo nivyo zaharangwa. Umwe mu baseruka imiryango yabuze yasabye ko ubutungane bwonyarutse amatohoza kugira babikoze bamenyekane. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Interetse yabishuye ko bariko barabahiga. Iri ni iterabwoba kubashoboye gushika aho vyabereye. Twarabonye ko itoroshe gutahura. Amabombe yasana uje kwica abana
b'imyaka 2 umwaka umwe umama ukabona ko yibungenze agakoma induruti n'ukuri mbabarira gaye mu kumwishe iterabwoba kandi ni crime contre l'humanité vyaha bitagirirwa ikigongwe leta y'u Burundi turiteguye mu nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu iyo bari hose abatuzobarondera mpaka bose tubafashe. Musenyeri Antoine Rugerinyange yasomye imisa yo gusezera bwa nyuma abahisi yibukije ko Burundi bwasinzikajwe n'ibikorwa byo gusesa amaraso kubwiwe ababikora bikwegera umuvumo abasaba gusubiza inkota mu bwubati. None wishe ku by'ukuri azana umuvumo kuri we none kwizina ry'Imana turatakambye muri kino gihugu cacu amaraso ntasubire guseseka ayasesetse arakwiye turatakambye Mana gafuni gahamba bivuye ku bwicanyi butagira izina n'intambara turasabye tukaruhuke Mana. Ico gitero cahitanye aba banyagihugu 200 cabaye kwigerekerezo rya 22 Kigarama uwo mwaka mwijoro. Leta ivuga ko abagikoze bateye imihana 9 yo mu karere ka Vugizo muri Gatumba. Ibandanye ivuga ko mu bitavye Imana harimwo abana 12 babiri muri bo bafise munsi y'imyaka 5 abagore 3 babiri muri bo bari bibungenze. Umuhari Tabara ugwanya leta y'u Burundi waremanze ko ari wo wagize ico gitero ariko wo uvuga ko cahitanye abasirikari 9 n'umupolisi umwe. Ubuhinde bumenyesha yuko bwarungitse ubwato 3 bw'intambara mu kiyaga c'Abarabu inyuma yaho ubwato butwara ibidandazwa bufitanye isano na Israel bwariko bwerekeza ku kivuko c'Ubuhinde buterewe na drone ku nkengera z'amazi z'uburengerazuba mu ruheze. Itangazo ryavuye mu gisata ca gisirikare kigwanira mu mazi rimenyesha yuko ubwato 3 bushobora gusambura ibisasu vya misile bwarungitswe mu gikorwa bise ico kwihaniza. Ibindi kuri inkuru ya Ambarasana Etirajan ni mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Igisirikare cy'Ubuhindi kirwanira mu mazi kivuga ko hakenewe isesengura ry'ibimenyetso bya gihanga n'ibyo mu rwego rwa tekinike kugira ngo hagaragazwe ubwoko bw'igitero ndetse n'ibiturika byakoreshejwe mu gitero cyagabwe ku bwato bwa MV Kem Pluto. Ubu bwato bwagabweho igitero ubwo bwari butwaye amavuta ku cyambu cya Mangalore kiri mu majyepfo y'Ubuhindi. Kuwa mbere ubu bwato bwahagaze i Mumbai kugira ngo bukorerwe igenzura nyuma yuko hari ibyangijwe kuri bwo. Abakozi b'ubwato ni Abahindi 20 ndetse n'umwe ukomoka muri Vietnam. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunze agatoki Irani zishinja iki gitero ariko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Irani we avuga ko ibi birego bidafite ishingiro. Ubu bwato MV Kem Pluto bwagabweho igitero ubwo bwari mu mazi rwagati nko mu birometero bisaga 200 uvuye ku nkengero za leta ya Gujarat imwe mu zigize Ubuhindi. Imbere yo kuja mu urunana tubabwira yuko ikigo cishira hamwe mpuzamakungoni gishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire kimenyesha yuko Iran yasubiye kongereza ubushobozi bwo gukora izo nguvu bituma igikorwa cyo kuzigabanya cari kimaze amezi 6 gisubira inyuma. Icegeranyo c'ico kigo International Atomic Energy Agency cabonywe n'ikigo c'itangazamakuru ca Reuters kimenyesha yuko ubutegetsi bwa Tehran buriko buragwiza ingufu za nucleaire muri uranium yaho kugeza ku bice 60% urugero rutari kure y'urushobora guhingurwamwo ibigwanisho. Ico kigo kimenyesha yuko abagenzuzi bacu bamaze ukwezi babonye iryo hinduka ubwa mbere ku kigo ca Fordo gihingurwamwo ingufu za nucleaire ubwa kabiri ku kibanza c'izo nguvu ca Natanz. Uko uranium yoba imaze kugwizwa muri izo nguvu za nucleaire yoba ingana ntibirashobora kumenyekana. Iran irahakana yuko ifise umugambi wo guhingura ibigwanisho muri nucleaire. Abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Karemera arashimira Budensi hari intambwe yateje narame mu myigire ye. Hagati abanyisi yakomerejwe. N'urunana. Uko ndeba nabisenye nategereje ko byuko nk'igikoma ujye ku kazi ndaheba none nyikuzaniye mu cyumba. Nta bikoma nshaka mama
kure noneho nurabijye ku kazi rero umutwe urandya cyane. Ubashoboye kuvugana na Semana se ngo umubwire nibura abaretse kohereza uwo mukobwa? Uretse ko nanamubuze kuri telefone ariko biragayitse kwiburiza umwana kuza mu biruhuko mama. Reka si ukumubuza kuza yabaretse mbese akazamwohereza mu cyumweru cya nyuma akaza aje kurya ubonane. Numero mfite ntabwo iriho mama. Reka mana ukomeze umushake rero umubwire uti umwana uretse kumwohereza nzaza ko mwitwarira dusangira umwaka mushya. Ariko si ubundi urumva tuzabihisha kugeza ryari koko mama? Alo Chris. Alo waramutse neza Agi, waramutse tesuri hati. Ndaho Kri. Agi ko numva mwijwe utameze neza waje hano ku kigo nderabuzima tukagusuzuma sha. Ni umutwe ndya ariko ndiyumva nta birenze dearest. I'm okay. Ko yashawe utinda n'indwara Agi. Waza hano tukagusuzuma twasanga tutabishoboye nka kujyana ku bitaro ariko tukamenya ikibazo ufite. Wasanga ari umunaniro rega Chris wihangayika. Umva nyisidi. Ndeke guhangayika kandi umukunzi wanjye atameze neza. Maze biraza gutuma nanjye ndwara. Uyasha nturware. Ugomba kwivuza neza rero kugira ngo nanjye ntarwara. Uyu munsi ngiye kuryama nduhuke. Buri bwiremenye niba ari uburwayi cyangwa se niba ari umunaniro Kri. Uko bishaka mukunzi. Ryama uruhuke nanjye ndaza kugerageza nshaka kanya nze kukunyuraho ndebe ukumerewe. Nukuri sinkubeshya rwose umenya ufite ubufindo ukoresha mu kazi kawe Budensiya. Kubera iki uvuga ko nkoresha ubufindo ariko Kareme? Ngewe buriya rwose amanota ya Narame yarantangaje cyane kandi wagize neza kuzana agashya mu gufasha abana babaswa kuzamuka. Abana sabaswa Kareme. Si uko bimeze rwose. Mu ishuri abana bose ntibafatira rimwe ibyo bigerega. Hari abafata ku kanya mwarimu akibyigisha, hari abasaba kubisubirirwamo, hakaba n'abafite intege nke bakenera umwanya wihariye wo kubibasubiriramo. Ariko se ubundi nta mugani ko twavugaga ko Narama ari umuswa, sinabonye mumufasha bigakunda. Nuko rero yari afite intege nke ariko kubera kwitabira gahunda nzamara ubushobozi mu myigire intege ze zarazamutse, yewe tuzanakomeza kugeza igihe abashije gutsinda neza ku kigero cyagenwe. Nibyo ngushimira rwose. Iyo gahunda nzamura ubushobozi ukoresha abana n'abandi barimo bayikoreshaga. Gahunda nzamura ubushobozi mu myigire sinjye uyikoresha njyenyine Kareme. Sinanjye wayizanye burya. N'abandi barimo se barayikoresha rero? Cyane rwose. Gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri yashyizweho na Minisiteri y'Uburezi mu rwego rwo gufasha abana bafite intege nke kugira ngo nabo babashe gutsinda neza amasomo bigishwa, cyane cyane Ikinyarwanda, Icyongereza n'imibare. Burya se? Niko bimeze Kareme. Cyane cyane imyaka 3 ibanza, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, kugira ngo abanyeshuri bacu bajye mu kindi cyiciro bafite umusingi ukomeye. Ariko rero ni nabyo. None se umwana avuye mu mwaka wa gatatu atazi ibihekane, mu wa kane yazabigenza ati? Nawe urabyumva ko byaba ari ikibazo. Gusoma no kubara ni umusingi w'imyigire y'umunyeshuri. Niyo mpamvu hashyizweho iyo gahunda nzamura ubushobozi mu myigire kugira ngo n'ufite intege nke nawe afashwe. Gusa nk'uko nabikubwiye birasaba ubufatanye kuko mwarimu wenyine ntiyabyishoboza. Birumvikana. Ahubwo mbwira ibindi bintu umuntu yakora kugira ngo umwana abe umuhanga. Ntuzi ko nanjye nabyaye se? Ndagira ngo nyine mbitangire hakiri kare. Erega ubwo mukanyura nambwira ngo nkuhagire. Ntabyo nkubwira rwose. Icyo ngusaba ni ukumfasha. Nubwo iyo myenda ubona ishaje ariko nkazayijyana imeshe. Muri make wananiwe kuyimesa ugifite imbaraga nukura y'intega ngo nzayikomesere. Uravuze ngo ngewe naguteze imyenda Pasika kabiri kangahe wowe umesera? Nawe rwose jya wubaha umugabo wawe. Tekereza ahahingutse umwe muri bagenzi banjye agasanga mpennye mu ngutiya zawe rero ibitengere kareka n'imyenda y'umwana ngo ndamesa. Ayo yose urayavugishwa nuko nakoroheye Pasika. Uracyanyurira ngo naguteze imyenda. Iyo ugura isabune simba narayimeshe ngifite imbaraga. Ariko se mukobwa jana witongana. Nuko bidashoboka. Nginda yimuka umwana uri maze aryame muri iyo yawe wumva ukomerewe. Niyo mpamvu nyirata huryo. Yego bigize intambara nkaho ari ngiye Imana yakugize umugore. Uvuze ngo iki Pasika? Yemwe. Mugabanye urusaku ndabibasabye rwose. Kandi mukobwa jana mahane ya. Kuko nta soni mufite zo gutanga n'umugore utwite Pasika. Kubona mukobwa jana ntambaraga afite kuko ubwo murapfiki. Muvugire kutamuzi se mukecuru. Amvugira iki? Byose si wowe.
ese iyo mbwira uti mugore mwiza ahindukira wamara kunterenda ukumva ko ugomba kwigaramira nkagorwa njyenyine wumva ariko se nawe tuza wa mubyeyi we kuko ubundi mupfuye iki reba uko rero wagira ngo ni ifuka ivumbutse mu mwobo uruha mukobwa ja wita uko umugabo wawe ucyo ni ukuri habaye iki gitumye murakara bigeze aho ngaho hari igihe umuntu agukora mu bwonko ukumva wamutuka gusa nta kindi rata mukecuru ubu ndeba sinshobora kunama ikintu cyaje kimfatira aha mu mugongo niba ari igifumbi niba ari iki ubu byanyobeye ndanatera intambwe nkumva simva hondi reka nta fumbi nibihe urimo mukobwa ja nk'umubyeyi mugenzi wawe ndakumva cyane rwose erega igihe kirageze none ndabwira Pascal ntifasha turiya twenda utunshishirize mu mazi dore simbashije akanzanaho iby'inka yarembye kandi nubwo ubona ameze nka Pascal nge nakwiyahuraho nkaguhondagura umva mbese amahane ye kuki se ushaka kunsebya mu bandi bagabo ubu hagize umbona nkufurira ariko nawe Pascal rwose abandi ni abandi none se wamugana ubwo ngubwo ukubona atabibashije uragera ngo bigende biti umwana twite se uwawe koko ku buryo umurutisha amagambo y'abantu ubwo se uramushubije cyangwa ukanuye amaso gusa boshye imbeba yafashwe muri rwa gakoco nawe ariko rero jya wubaha umugabo wawe wa mugore we ibintu byo kuvugira hejuru umutuka ntabwo aribyo byatuma agufasha Pasika karame mukecuru gerageza kumva umugore wawe nawe dore araye ari bubyare afite intege nkeya hari imirimo imwe n'imwe atabashije ni ukuri kumufasha njye ndumva nta gisebo kirimo ese ugira ngo njye sinabyumvise neza Budensiya rwose nabyumvise ku mwaka wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu ari umusingi w'imyigire y'umwana nubwo wabyumvise ariko wibuke ko narame Kingston nanje babana na nyirabazungu Kareme ndabizi rwose nkuko nakubwiye ko bisaba ubufatanye ugomba no kudufasha kumvisha nyirabazungu akamaro ko gufasha bari abana mu myigire yabo yego ubabona tumva neza impamvu agomba kubaha umwanya wo gusubiramo amasomo cyangwa gukora umukoro wo mu rugo nukongera kugerageza kumusobanurira ndabyumva kandi mama nawe ndamwumva erega arisaziye kuko ashaje rero ubu ni wowe ugomba guhagarara mu nshingano ze umwana yakenera ibikoresho by'ishuri ukamufasha kubimubonera buriya ariko ntugire ngo mama yabura amafaranga yo kugurira bariya abana ibikoresho Budensiya ndakwereka aho ijwi ryawe rikenewe ko ari ukumuba hafi ugahora ubimwibutsa no kureba mu makaye y'abana si we wabikorerega uwo mwanya ntawe yabona pe wowe rero jya ushaka urebe ko narame n'abandi bana bandika ibyo bize mu makaye yabo ubabaze ko twabahaye umukoro ubafashe munagere ku ishuri murebe ko bahagera narame wenda bizi rwose akunda kwiga ntiyabura kugera ku ishuri uwungirira impungenge ni Kingston kwiga kwe n'ugusunika jya ugerageza unyarukire mu rugo iwanyu nimugoroba urebe ko abana bakoresha umugoroba wabo unabasabire mukecuru kubaha akanya ko gusubira mu masomo ngira ngo biroroshye gusigira nari n'imirimo ya nimugoroba wenyine nzi ko afite n'uruhinja gusa nzajya ngerageza rwose kuko iyo niga wenda ubu ngubu mbanyoboye n'uyu murenge wacu umurenge gusa se n'akarere cyangwa intara kandi kwiga si ukugira ngo umuntu azabe umuyobozi gusa ushobora no kuba umucuruzi ukomeye cyangwa injiniya nka ba Bushombe ese uritegereza iki aho hejuru Busho yewe ndabona hari ahantu hatagororotse neza Stefa uramenya ukaba udashaka kumbwira ko nsubire hejuru iriya Busho namanutse rwose n'amasaha yo gutaha yageze ariko rero tugomba kwagorora rwose neza Stefa umuntu yaratwizeye aduha akazi rwose tugomba kukamutunganyiriza neza rwose inzu igasa neza pe ebya tubereka twipangire uko tuzatangira umwaka mushya ugira ngo ubundi hari iminsi isigayira umwaka mushya byo rwose ndabona iminsi yagiye niyo mpamvu nyine ngira ngo dutegure ijoro ry'abagabo kuri 30 ribwegene tuzajya ahantu tumwe turye tubyine ariko rero ngize n'impungenge zikize kandi Busho none se tuzarangiza umwaka turi mu kabari rwose tumwe turya tutagaguza amafaranga hanyuma amashuri natangira ubwo ngubwo rwose abana urumva tuzavuga iki tuzababwira iki Bushombazanye rwose
ubwo si byo by'amashuri bihuriye he no kunezerwa ku mwaka mushya? None ubu birengagije ko muri ako kwezi abana baba bari busubire kwiga bakeneye ibikoresho by'ishuri n'amafaranga dusabwa kugira ngo bige neza. None nsajye mu kabari rero turye tunywe tubyine nihashira agahe gatoya abana ntibabitubaza ngo nta mafaranga ari kugura ibikoresho by'ishuri. Ugira urumva byaba ari byo? Tuzaryoshya yewe ibindi sakindi zabibyara ikindi. Sha ibyo uvuga ndabishyikirega ariko kandi si uko nkora. Nuko uzanywera yasagutse kuyo gukemura ibibazo by'ishuri by'abana rwose banje. Ntabwo najya mu kabari ngo ngoma amafaranga ajya nywere niregeje ko abana bazasubira ku ishuri. Ahubwo rero nukubwira abandi bagabo iby'iryo joro nyine ry'abagabo. Abandi mesha batanazi kugira ngo nabo ntibazabure. Oya babwira ibyo bya kibazo. Babwire rwose. Ubwo se buriya ntitwatumira na Pasikarira ko nabonye aryoshye inzoga busho. Uko bishaka rwose Stefa. Nzemeza neza ko nzaboneka maze kubiganiraho na Kankwanzi jewe. Busho. Urashaka kumbwira ko uzaboneka mu mugoroba w'abagabo ari uko umugore akwemereye? Mbese muri make ubwa byanze ntiwaboneka. Ese urahengereza icyanye? Ko mama ari aho hafi Shyaka. Hari icyo ushaka ko aguhereza se ngo njye kukigushakira? Oya, nuko hari ibyo nshaka ko tuganiraho atabyumva Shyaka. Ugira ngo se hari indwara ndwaye Shyaka? Nturwaye nye? N'ukuntu Chris rohangayitse ngo urarembye. Ngo kandi wanze no kwivuza. Mu by'ukuri ntacyo ndwaye Shyaka. Nakumenye ari uguhangayika. Umutima urandya, umutwe ukandya. Uzi ko ubwo ushobora kwica umuntu agapfa Shyaka? Kuvuga ko utarwaye se ahubwo kandi urembyanye. Ibyo uvuga ni ibikigo numva biterekeranye. Ibyo mvuga ndabizi neza Shyaka. Ubwoba nibwo bwandembesheje gutya. Igise cyaguteye ubwoba bigeze aho ngaho mwana wa mama? Shyaka, ubwoba nabutewe no guhisha Chris ukuri. Ijoro ryose naraye nkanuye nicuza impamvu ntabwiye Chris ko mfite umukobwa w'inkumi. Urabizi ko nari nshyigikiye kubimubwira mbere yo gukundana nawe nye. Hanyuma mama akakumvisha ko atari ngombwa guhita ubivuga. Mama yaranshutse Shyaka. Yaranshutse none Lopez agiye kuza Nyarurembo undi mwana bimenya atari nanjye ubimwibwiriye nicyo kimuhangayikishije. Ubwo aramwagize ngo murimo kuvuga ntabumva. Ese ubwo watwumvirizaga koko mama? Niko muko. Ubwo uravuga ngo ninjye gushutse koko nkaho wanshimiye n'ukuntu nakugiriye neza. Kirisi uri ugukunda nk'inkimwe ubwo yari kumenya ko wabyaye maze akaba kigukunze. None se ko watumye mukingurira umutima wanjye nkamukunda akaba azamenya ko namuhisha ukuri koko akazanyanga mama anzijije ko ntamubwije ukuri. Iyo mubwiza ukuri hakiri kare rwose akankunda cyangwa akanarorera. Agnes ari mukuri mama. Anye. Karame. Rwose niba wumva kubwiza ukuri Chris ari byo byaho umutima wa mahoro. Bikore pe. Umusaza we nagushuke bwemere nakazi kawe muko. Agnes niwe wenyine ugomba kwifatira icyemezo mama. Use niba Lopez agiye kuzina hangaha wibwira ko azarara kabiri bitaramenyekana. Ubu se wigeze ubona umuntu twikinza agahisha umwotsi mama? Anye. Niba ufite n'ubwoba mu burenganzira mbikuvugire. Wowe se Shyaka? Ngewe rwose nshake Chris mubwire ko ufite Lopez. Ntabwo uko byagenze uko byose ndabizi aricyo ntazi se. Ariko mwasaza. Ubu uzabisha kugera ryari? Ubu burenganzira se nyese arabutanga? Wubonera ihuriza azaryikura mate naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Murakoze abo mu runana nibo rero basozereye ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mu hinga bw'ivyuma twafashijwe na Patrick mukaba mwagishikirijwe na Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abagikurikiye mukomeze kugira ibihe vyiza vya Noel no kwitegurira umuzo w'umwaka mushasha. Mwakoze kudukurikira.